semua, kembali lagi dalam saya. Hari ni saya tak plan langsung nak buat video. Dan hari ni saya akan membuat cover Tobita Watashine Anatsugasu Basu Kurita AKKB cover Ultraman Nexus Junis Red. Saya tak plan langsung pun, tapi satu hari tadi saya tengah dengar lagu sampai basuh pinggan. Oi, mantap betul lah lagu ni. Lagu ni best. Rasa saya nak kena tengok cerita Ultraman Nexus lah. Lagu ni memang padu. Lagu AU padu, lagu Akaku Atsui Kodo. Korang nak saya cover, pastikan komen di bawah ya. Bravo. Mantap. Oh ya, kalau korang tak pasal, ini adalah meja baru. Nama dinding green screen. Ui, tengok. Okay. Korang mantap suka saya punya tempat baru ni. Pastikan like, subscribe dan tick notification. Ini sebab saya macam Idol Fitter nak saya buat dekorasi, nak kemaskan. Tapi video ni bukan pasal video Idol Fitter. Ini adalah video pasal saya cover nyanyi lagu ni. Jadi pasal pertama, like, subscribe dan tick notification. Saya akan nyanyi lagu ni. Tobita Watashine Anatsugasu Basu Kurita. Panjang betul lah. Yo, let's go. Okay, belum lagi. Yo. 一度も嘘つけないで一応もう会をしない必要な日はあったからただの体であるまで一人のうちじゃないで You are the only one 届けてくれたのはそうあなただけは Only your heart 飛び立てない私にあなたが翼をくれたそして私の自由にしてくれたよね When I close my eyes I can feel you あなたがいるそれだけで風が吹くたび地球が笑ってる気がするよ Maafkan saya. Shout out kepada Nexus Games. Rasanya dia Nexus. 13年いかよまり違いのかわからないよ時はずっとだったからの窓からじゃ空の青さを聞いたら空の広さをきっとすごい声なかった My heart will be the better what to see me あなたが翼をくれたそして私に愛を教えてくれたよね When I see the skies in your eyes どうかしろこの空に向かった二つ小さなんて大きな虹が咲く太陽すぐ飛ぶ頭が白びこ心の結んでいくよなる前にあなたが山に落ちて自ればいつだってそばに感じられる飛び立てない私にあなたが翼をくれたそして私を自由にしてくれたよね When I close my eyes I can feel you あなたがいるそれだけで風が吹くたび地球が笑ってる気がするよ La 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 let it be expired First time you set me free La 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 Shout out kepada Nexus Games Let me take a chance but Let me fly so high Oi, best betul lagu ni. Saya tak plan langsung pun nak buat nyanyi lagu ni, tapi lagu ni sangat mantap. Sangat sopa weh. Shout out kepada Nexus. Shout out kepada sesiapa yang semua orang yang buat cerita Ultraman Nexus ni. Wow.
dia apa ni, end project dia ke apa. Oh, kau tahu tak? Ultraman dengan Beyblade akan ada buat kolaborasi weh. Ada kemungkinan akan ada Beyblade Ultraman 3. Weh. Saya rasa saya nak simpan lah duit nak beli Beyblade Ultraman 3. Walaupun saya tak ada Beyblade langsung, tapi sangat tak eh. Cuba kau tengok saya punya green screen ni. Dinding green screen. Saya boleh hancurkan satu dunia ni dengan green screen. Sopa weh. Saya tak tahu lah. Weh. Ini lah masih Senet punya style. Kita tak perlu plan apa-apa pun. Ada semangat, ada kesoparan. Boom. Name. Like, subscribe dan tekan notification. Tengok, cantik kan sampai dinding pula. Ni bukan dinding lah. Cantik kan sampai meja dengan dia sopa. Let's go. Bye.